Associate ni Eileen. Iwan lang. Okay. Tembag na bigat tayo amin kawaksan. Agyaman ang kunay, on behalf of the Division of Ilocos Norte, headed by our School Citizen Superintendent, Dr. Cecilia Pasnaan, the District of Purimao, especially the Dunya Josefa in Marcos Elementary School, our Danu, headed by the newly promoted Principal 2, from Principal 1 to Principal 2, Mrs. Aurea F. Stand up and take a bow yan, si Mrs. Aurea F. Isa ako iti Chief Cook data. Kaya kastamet digiti napili nga teachers na nag-serve ka tayo. Iti dua nga aldaw para iti na ito'y may kadwa, Pasnaan, ti Gomel, Pilipinas. And so, we would like to say welcome to each and every one of you. Our District of Purimao support this Pasnaan, which is in relation to the propagation of Ilocos literature, this subject that we are now teaching in the elementary grades. Agyamanak met kini Madam Sherma Pinosa, the overall chairman of this second Pasnaan. Kastamet kini Ariel Tabag, Mighty, kaya nagiti kakadwanan. At talagang awanti pa kunaat iti kinaaktibo da, no iti literatura tayo, ti pagsasalitaan. Congratulations to all of you. Idi napan ti delegasyon ti Gomel, Pilipinas, anak kairamanan ti Gomel, Ilocos Norte, iti Tuguegarao City, tap na mag-participar iti anasaas ti Karayan, makitandudo iti indigenous cultural upliftment ti probinsya ti Cagayan. At da idi ni Sherma, kinkastamet Ariel kay ni Mighty. Anak kita taguray na ikata kami, agraman kay ni Dr. Jim Pilumingo, nga nangawis ka na kami, kaya director tinastaw nga programa, ngayang balini met maliwayan nga kablaawan, ti consultant tayo, ni Apo editor ti Banawag, Mr. Kles Rambaot, palakpakan tayo. Ket ita, iti, dito yung aldaw, pagyamanan nila unay, ni Sherma, iti parang coordinate naman din, iti panagbalegi, dito yung Pasnaan tayo dito yung Dunya Josefa in Marcos Elementary School, dito yung Purimao, Ilocos Norte. Another round of applause. Of course, kablaawak met, dagiti veterano aman nurat tayo, isudada Apo, editor di Banawag,